Pemirsa nepet ring rahina kuningan kerpercaya para dewa mewah leluhur tedun tur krama ngaturang sembah bakti sedurung tengan rahina. Ring galah puniki keanggen galah ngaturang para masuksme tur ngrastiti mangde sida becek ngelintangin kauripan. Asa puniki kahanan kuningan ring sawatara pura ring Bali, krama Hindu Bali dawagala semeng sampun mebanten tur ngaturang sembah bakti ring pura kawitan utawi sanggah merajan raris kelanturang maturan ke pura dadia miwa kayangan 3 ring wewidangan desa adat suang-suang. Keramane ulang pisan antuk ngaturang bakti ring rahina kuningan sane talat kepercaya para dewa miwa leluhur tedun ring gala semeng kantos tengan lemeng antuk macecingan. Ring gala puniki talar becek kanggen majeng keluarga ngaturang rasa ngayu bahagia tur para masuk semua majeng para leluhur mangdane sida mangge kauripan sane becek ring gala bungkuran. Selanturnya nih, ring raina benjangnya nih umat Hindu ngemargiang raina umanis kuningan sane matutujon nincapang ke rumah ketang saran keluarga melarapan antuk melaksana yang masih makrama wiadin matir teatra. Diana, Bali TV.